Fićo, Fićo, rijetko te viđamo u zadnje vrijeme. Ovaj je stigao iz poznate tvornice izuma, Riječke elektroindustrijske škole. Mladi Renato iz Malinske prvo je s otpada uzeo karoseriju. Opet sa otpada skinuo dijelove sa viljuškara, odnosno elektromotor, i uspio sam, dakle potpuno sam, napraviti elektrofić. Reporter se odmah ugurao. Ovaj je pravi. A svi napeto iščekuju. Pali ko Golf dizel. Dvojka. Al ne dimi i ne brekće onako. Zuji ko da je na struji. Znači ovo je elektromotor, znači to je glavna snaga cijelog motora, to ga pokreće. To je ono najbitnije. Rade Končar, 5 kW. Spojio sve, lijepo ušminkao. Bilo je tu puno rada, uloženog rada i sve, ali evo, došli smo do toga da mali Fića vozi. Da vozi, jezdi. Za volanom Renato sigurnije, to mu je bila matura, završni rad. I koliko je dobio za maturu? Koju ocjenu? Pa, nakon dosta razmišljanja dali smo mu 5. Grunf iz Alana Forda bio bi ponosan. S otpada naprava koju će legalno registrirati. Leti i svih 50 km/h. Uspori momče, potrošit ćeš baterije, a daleko si od kuće. Od 100 amper sati, 3 od 75. A kratko, nekih 20 km možda. Biće onda sve će se ga registrirati jer nije ništa dugo nema. Malo spustim se. Čito. Šta? Za televiziju. Samo koji prebacili to gore na dnevniku, nije ništa desiti. Andi, dođu vidi ovo. Da, pa vidio sam 20 akumulatora. 6. Ranko ne maši, makni. Kontakt. Kada nešto ne vodi. To je ta još jedna baterija. To je taj regulacija gasa, znači. Sa sajlom. Znači, To je znači regulacija gasa. to je gas. Znači kako se sredina okreće, tako se mikroprekidači uključuju i daju mu druge pobude od izana. Znači to je gas. To je, Prvo skini. znači, to je regulacija tog gasa. Znači imamo 4 mikroprekidača i ovaj središnji kotačić ovaj šta je. Kako stišćemo pedalu od gasa, tako se... 1, 2. Evo mogu ja. Ovaj je pravi. Pali ko Golf dizel. Dvojka. Ne taj! Krivi ključ sam okrenuo čovječ. Može? Jo, Miline, pali ko Golf dizel. Dvojka.
Malo 10 km/h. Sad.